Horas mau bat taganupan, Bapak inang naniharga ni Tuhan ta, ijape na siya marianan, pay may buka hita haganupan lahawanta, dehar buali hita dirita marhite hatani, martonggo mahita. Terima kasih bangu Tuhan bani haganupan, pasu-pasumu dopak golu nami, das subani panorang sogot on, siol may jalohan nami hatamu, marhidorat main, urupiham hanami marhite tonduymu. Ase boy tarjalo hanami, janah boy idalan kon hanami bani guluh nami si ganupari. Maidop mahami bagas goran anakmu Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amen. Bapak inang ita ganupan na ni harga ni Tuhan ta, ambilan bata renungan harian, Jumat 20 Mei 2022, ibuat humbani 2 Korinto lu ayat 12. Kata ni Tuhan manubut sonon, halani adong ben nima pangarapan nasonai, pak tumangdo hanami. Bani bahasa naligan isobut sonon. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ay madasmi. Nah hita kanupan na ni harga ni Tuhan ta, dosongon partubuh ni halak atap dosongon parmate, nalang boy i-prediksi hita sihol terjadi bani parguluhan tajol maon. So na dohoma pasal hasosakan, pasal pergumulan na boy roh atap atigan pe ay bani guluh taon. Giras sogot on, mungkin dong hita namar malas ni uhor. Tapi lang ibotoh kita sonaha borngin holy. Ari na lewat, misal augok ibagas hasosakan. Masih sadar yon songon sosak ope. Minggu na lewat aw marmalas ni uhur, masih minggu on marmalas ni uhur ope. Haganuban sukun-sukun ay pataridah kon memang bapay nang lang tarbahen lang bani parguluhan taon pasti bagai do pergumulan, bagai do hasosakan nasihol do pakkononta. Ase mungkin ibagas sa minggu on, minggu na buruk maon, kita penuh dengan perasaan kecewa, sedih, gelisah, khawatir pakon nalegan bahkan namambahin lambin parah nih sangga ibagas hasosakan ay mahita lang dong sahalak penamar holong niya derabastu apa mangapoh parguluhan ta. Hita boy semakin terpuruk kalau tak ada orang lain yang berbelas kasihan mau menopang kehidupan kita. On managati alami hita bani goluh on bapay nang halani tongon ya porluhon hita do pangurupion sangga ibagas hasosakan ay. Halani ay bani na tongon totap ope iya hapkon hita malas nihur. Ambilan taon gabi bohal maon ang goholi do pakon hita mabagay ni hamaholan ay. Tapi bani na siyam hita haganupan naman do pakon hamaholon bani panorang sisonari. Hata ni Tuhan on gabi pangarapan na bagal mabata laho mandala ni guluhta secara khusus bani panorang sadarion. Asit aganuban na ni harga ni Tuhan ta, pangarapan bata roh ni Aima ibagas Yesus Kristus marhite ton binapasilin. Apostel Paulus pagorpahon kuriain, ase manggolu, ase Mariana ni bagas tondoy. Aima mase ibabaw ni ambilan on, bani ayat ono miyatahon do, ay do namambahin mangasup hanami, gabe si parugas bani padan na baru, sedo bani surat, tapi bani tonduy indo, ay mamunuh do surat, tonduy indo na paguluhkon. Artini taganuban na ni harga ni Tuhan tatongon halak na Mariana ni bagas tonduy, Kristus do si madaguluh ni. Kalau kita mau hidup di dalam Roh Kudus, berarti hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mariana ni bagas tonduy bapay nang arti nilang be mandalani goluh on ibagas uhur hadagingon hasa naboy patubukon dosa hinaan pay may jalo hita tonduyin guluh tayo kuasay uhur pardosaon tapi doko si ijalo hita tonduyin margogoh mahalak na porsaya laho manggolu ibagas horjana diar isobut donokan bani ambilan taon paktumang dohanami berarti berani sekali kan. Na mararti maay sanggah Mariana ni bagas tonduy gogoh na humbani tonduy indo na mambereh kon hapit toron bata.
gogoh na humbani tondi indo na mambere kita hikmat. Laho manirang ijama horjana talup horjaon hita, ijama horjana mabuta, na maningon girah tadi konontan. Keberanian bukan dari diri kita Bapak Inang. Lang halani bayak ahu, bahat di hadiahku, jenges pangkatku, hebat-hebat diriku di hadiahku keluargaku, mambahen pakau makorjahon apa mandalan kon haganupan na ya rusukun uhurku. Lang halani gogohku, uhur-uhur hudasa maningon saut. Bukan seperti itu. Tapi pangarapan yang bilang taon, Paulus paingat kon kuria korin, asepak, ase barani, membari tahun nasi tong. Marhite kuasa ni tondui, bani guluh ni si dia. Ase perenungan na boy ibuat hita umbani yang bilang taon, mari menjalani hidup lebih baik, mangguluh lambin dear. Prinsip na itawarhon Paulus subani kuria korin ay maguluh na lang pitah bertahan, bani jona nyaman ni hasa, tapi pak mamikul beban na legan. Age marhiteon ni hamaholon. Masuhuni uhur hadangingon, pitah membereh kon hasonangan parsatokinan dasa idunia on Bapak Inang. Aido mase Paulus manubut, diarando manaron di bagas Kristus, daripada manosal parpudi hinorhon di pardosa on tay dunia on. Napadua hon ita ganupan na ni harga ni Tuhan ta ulang urah ita marhoih bani goluh on. Kita punya pangarapan ay may bagas Kristus Tuhan in. Pangarapan ay usi songon sauh, jangkar. Anggo hita misir hudano toba, kapal-kapal na ijay maningondong do sauh ni, jangkar ni. Ase ulang urah, iboan gilumbang. So nae mahape parguluhan ni halak Kristen, maningondong sauh ni. Sauh ta, jangkar ta, ay ma Jesus Kristus in, ibagas tondui na pasing. Nadong mahadir, marianan ibagas uhur tabi. Ase taganuban na ni harga ni Tuhan ta, masam ni na masa boy do tongon mambahen jolma ay gabe urah marhoy, murah mengeluh ubani Tuhan. Haganupan ay terjadi, halani hasi pedong maibere bata tondui, itulak hita. Gabe halak namang golu ibagas ukuran ni dunia on hasahita. Memang langdong jompa na sempurna i dunia on Bapak Inang. Tanpa campur tangan Tuhan. Halani ay na ibatado naman sempurnahon guluh taon. Halani ay marhite ambilan on, yarah kon hita, ase manggoluh sirsiri bagas tonduin. Anggo Kristus do natang si porlunan bani guluh taon, iya do namang rupi hita, iya mamasu-masu haganupan pardalanan ni parguluhanta. Amen martong gumahita. Terima kasih bamu Tuhan, bani hatamu na do ondos ben nami, bani panorang sadari on. In mana gabe bohal ben nami, gabe golpa-golpa ben nami lahuman dopakon bagay ni situasi na siyoli dalan kun hanami lajo hanami bani panorang sonari on. Asimar hidorat mahatamu ini tongah-tongah ni hadirion nami Tuhan, bastu mahamba ni hanami. Asiboy isirang hanami ijahor jana dear, na yarusukon ni hurmulaho idalan kun hanami bani tiap ari ni guluh nami. On mahanami Bapa bani goluh nami ibagas na sa darion, tondui muma namar horja bani hadirion nami bei. Ibagas Jesus Kristus si paluah kanami, ipadas kanami tonggo nami on hubamu. Amen.